Ntabwo ari ibintu bitunguranye cyane mu gihugu cya Uganda, ibibaye rero kuri uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni yitwa Bobi Wine, bibutsa ko ubwo yasozaga igikorwa cy'amatora hari ku itariki ya 15 hari ku munsi wo kuwa kane, akimara gutora yasubiye iwe mu rugo hariya za Magere, hanyuma bivugwa ko mu masaha y'umugoroba inzego z'umutekano zaje kugota urugo rwe, hanyuma uyu Bobi Wine aza gutoroka nk'uko yakomeje kugenda bigaragaza yifashishije urubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Hanyuma kuva ubwo yateranaga amagambo n'uwitwa General Muhoozi Kainerugaba, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda, akaba ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Yanamuteguje ko anamubwira ko hishwe abantu bagera kuri 22 bo mu ishyaka rye bateje imvururu muri aya matora, atari ko uzaba wa 23 ni Kabobi. Kabobi yashaka kuvuga uwitwa Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amakuru atugezeho ndetse n'ibibaye kuri uyu Bobi Wine muri aka kanya gato rikaze mbanze mbigarukeho mbibahe mu buryo burambuye muri rusange, ariko mbabwira yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kindi gikomeje kugenda kivugwa nitahuka cyangwa se n'ukongera kugaruka kwa FARDC na coalition yabo muri ya mujyi wa Uvira. Ni umujyi wari warigaruwe na 23 ari ku itariki ya 9 ukwezi kwa 12 2025, nyuma gato y'amasezerano yabaye hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abiri Washington DC, yashyirwa mu kona Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi. Evariste Ndayishimiye yaritabiriye nk'umwe mu bantu bari kugira uruhare rukomeye cyane muri intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Kenya nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Dr William Samoei Ruto, ndetse na Jessica Alupo ni minisitiri w'intebe w'igihugu cya Uganda. Ntabwo Yoweri Kaguta Museveni yitabiriye bitewe n'uko yarakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza nyine bitewe n'amatora yarategerejwe ejo bundi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere. Hanyuma biravugwa ko FARDC yamaze kugera muri umujyi wa Uvira. Ese byaba byifashe gute magingo ngaya? Nabyo turabigaruka mu makuru yacu mu buryo burambuye. Babwira ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko deja ubu tuvugana cyamaze gufata umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni umujyi wa kabiri ufite icyo uvuze cyane bitewe n'uko uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, ndetse ukaba ufite icyo uvuze ku mirwano yakomezaga guhuza M23 ndetse na coalition igizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, Abacanshuro, FDLR, ariko kandi ukajya n'icyo uvuze ku gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko gufata uyu mujyi byari ihurizo rikomeye cyane ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse nta nubwo umuntu yari gutinya kuvuga yuko byashoboraga gushyira iherezo ku butegetsi bwa CNDD-FDD cyangwa se bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hagati aho ngaho rero bivuga ko FARDC yamaze kwemeza mu itangazo nyuma y'uko rero umutwe wa 23 uvuye muri umujyi kwa gatandatu, abarwanyi bawo ubu bakaba rero bavuga ko bari mu gace ka Sange na Ruvungi ibirometero birenga 10 gato mu majyaruguru y'uyu mujyi wa Uvira. Iyo ni inkuru nayo ndaza kubavira imuzini muzingo. Hanyuma ibindi ndaza kubabwira ni ukuvuga ngo Trump, uyu ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yanenze mu buryo bukomeye cyane igihugu cy'Ubwongereza ko cyo cyasubije Mauritius ibirwa, avuga ko ari ubugoryi bukomeye cyane ndetse kandi bunakabije. Abinyujije ku rubuga rwa X, Bwana Trump yagarutse ku cyemezo cy'Ubwongereza cyo gusubiza ikirwa cya Diego Garcia ku gihugu cya Ile Maurice cyangwa se ibirwa bya Mauritius, ibyo yise ko ari ubugoryi buteye ubwoba. Mu mpera za 2024 Ubwongereza bwemeye gusubiza ibirwa bya Maurice cyangwa se bya Mauritius, ubwo ruhererekane rw'ibirwa biri mu nyanja y'Ubuhinde. Uyu munsi rero Trump akaba yagize ati biratangaje cyane ko umufatanyabikorwa wacu wa NATO w'Ubwongereza ubateganya gutanga ikirwa cya Diego Garcia ahari ibirindiro bikomeye cyane by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagiha Maurice cyangwa se Ile Maurice, kandi akabikora nta bisobanuro bitanzeho. Yongera ati Ubwongereza gutanga ubutaka bufite akamaro gakomeye cyane kuri twe, ni igikorwa cy'ubugoryi bukabije kandi n'indi mpamvu ikomeye cyane umutekano igihugu cyacu n'akandi gace by'umwihariko. Ati iyi ni impamvu ituma tugomba kandi kwigarurira ikirwa cya Greenland. Hagati aho ngaho muri Gicurasi 25 ukuvuga mu kwezi kwa 5 2025 mwaka ushize, ubwo Ubwongereza bwasinyaga amasezerano na Mauritius yo kubasubiza ibyo birwa, hanyuma bagakodesha aho bakeneye. Ubutegetsi bwa Trump bwari bwavuze ko bushyigikiye icyo gikorwa. Ikaze rero, ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Tugiye kwahera mu gihugu cya Uganda kuri Kabobi cyangwa se kuri Bwana Bobi Wine. Uyu ni umurwanashyaka cyangwa se niwe muyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cya Uganda rya NUP cyangwa se National Unity Platform. Mbabwira ko Bobi Wine rero yabwiye ikinyamakuru cya BBC ko atazarega mu nkiko ku byavuzwe mu matora, ahubwo ko asaba abantu kwigaragambya. Hagati aho ngaho arasaba abantu kwigaragambya, ariko mu gihe yamenyeshejwe na General Muhoozi Kainerugaba ko agomba
guhita atabwa muri yombi akimara kwishyira ahagaragara, ndetse yanamusabye ko yakwishyikiriza igipolisi cya Uganda. Hagati aho ngaho rero umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Bobi Wine yabwiye iki kinyamakuru cya BBC ko atazavuguruza ibyavuye mu matora yo kuwa kane mu rukiko kuko adafite icyizere mu bacamanza, ahubwo yasabye abamushyigikiye kujya mu mihanda kwigaragambya mu mahoro. Bobi Wine wavuganye na BBC ari mu bwihisho yavuze ko azakomeza kandi guhangana na Perezida Yoweri Kaguta Museveni nubwo ari impungenge ku mutekano we. Uyu mugabo w'imyaka 43 wahoze ari icyamamare mu muziki mu njyana ya pop yagize ati ubucamanza muri Uganda bwafashweho ingwate kandi turashishikariza abanya-Uganda gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose bwemewe n'amategeko kugira ngo barwanire kandi barinde demokarasi yabo. Museveni imyaka 81 yatsinze ku bwiganze kandi yashinje abatavuga n'ubutegetsi gushaka gusenya ibyavuye matora binyuze mu bikorwa by'urugomo, avuga ko ari iterabwoba. Yabonye amajwi 71% mu gihe Bobi Wine umukandida bari bahanganye uri ku isonga rye bari bahanganye nawe kurusha abandi yabonye amajwi 28%. Bobi Wine izina rye nyakuri ni Robert Kyagulanyi yemeza ko ibyavuye matora ari bimbano. Mu kiganiro BBC yanenze inzego z'umutekano kuba zararengereye ku buryo zishinjwa gukora zikinjira mu rugo rwe zikahafungira umugore we n'abavandimwe be. Avuga ko yahunze iwe akajya mu nkengero z'umurwa mukuru Kampala kuwa gatanu nijoro ubwo inzego z'umutekano zagabaga igitero iwe. Twanze ibyavuye mu matora kuko bitari byo kandi ntabwo uburyo ayo matora yagenze bigaragazwa bitandukanye rwose n'ibyavuye mu matora ku biro by'itora no ku mpapuro zitangazo, niko Bobi Wine yabwiye BBC mu gihe ari ahantu hataramenyekana. Abategetsi ba Uganda ntibarasubiza ku byo abashinja, ariko komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Uganda yavuze ko ibibazo bya tekinike ndetse n'ibijyanye n'imikorere byagaragaye ku munsi w'amatora bitabangamiye ubutabera rusange bw'amajwi. Muri raporo yabo indorerezi z'amatora z'umuryango umwe bwa Afurika African Union zavuze ko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko hari ubujura bw'amajwi, ariko zamaganye ifungwa ry'iminsi myinshi cyane rya internet ryagaruwe ku murongo nyuma y'amasaha make Perezida Yoweri Kaguta Museveni atangajwe ko ari we watsinze kuwa gatandatu. Nyuma yo gutsindwa na Perezida Museveni 2021, Wine yahakanye ibyavuye mu matora, ariko nyuma aza gukura ikirego mu rukiko avuga ko urukiko ari ruri bubogame. Bobi Wine watsinzwe mu kwiyamamariza kuba perezida ku nshuro ya kabiri yavuze kandi ko hakomeje kubaho ubwicanyi bwa bucece ubwo abaharanira politike bibasirwaga mu gikorwa cyo guhohotera abaturage. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko abantu bagera ku 100 bishwe mu mvuru z'amatora, ariko nta bimenyetso yigeze atanga. Ikinyamakuru Daily Monitor cyo mu gihugu cya Uganda cyatangaje ko urubyiruko rurenga 100 rwafunzwe by'agateganyo kubera ibyaha bitandukanye n'ibifitanye isano n'amatora hirya no hino mu mujyi wa Kampala. Mu butumwa bwanditse kuri X kuwa mbere, umugaba w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni akaba n'umusimbura we yavuze ko inzego z'umutekano zishe abashyigikiye batavuga n'ubutegetsi 22 mu mvururu zabaye mu matora. General Kainerugaba anatera ubwoba Bobi Wine amasaha 48 yo gusa yo kwishyira mu maboko ya polisi. Yagize ati niba atabikoze tuzamufata nk'umunyagitugu cyangwa inyeshyamba kandi tumufatire ibyemezo bikwiye. Mu kiganiro cye na BBC, Bobi Wine yavuze ko yahunze urugo rwe nyuma yo kumenya ko inzego z'umutekano zari zirimo gutegura kumugabaho igitero. Bobi Wine umaze iminsi atagaragara mu ruhame yagize ati basimbutse ku ruzitiro rwanjye baca amashanyarazi na kamera zo kugenzura, nabonye ko ari akaga kuri nje kuguma aho ngaho. Yagize ati mwumvise umuhungu wa Museveni ati asezeranya kungirira nabi, yasezeranye kungirira nabi abantu kandi ati yarabigezeho. Ati mwasomye ubutumwa bwe bwa Twitter buherutse, niyo mpamvu rero ati ngomba kwitonda. Nubwo rero internet yasubijwe mu rukerera kuwa gatandatu, Wine yavuze ko atashoboye kuvugana n'umugore we kubera ko ivyuma byo gufata internet biri hafi y'urugo rwe bitakiriho. Polisi rero yahakanye ko yagabye igitero mu rugo rw'umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ivuga ko abashinzwe umutekano kandi barimo bamurinda nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Bobi Wine yakomeje asaba ko habaho impinduka mu mahoro ku butegetsi, avuga ko imyigaragambyo ari uburenganzira buteganywa n'itegeko nshinga.
kuwa kabiri Donald Muhezi ni umuyobozi wa polisi yo muri ako gace i Kampala yabwiye itangazamakuru muri ako gace ko polisi idahangayikishijwe n'aho Wine aherereye mu gihe cyose azaba afite umutekano. Mu ijambo rye atanze nyuma yo gutsinda amatora ku mwanya wa perezida ku cyumweru, Museveni yavuze ko gutsinda kwe mu matora byagaragaje ko ishyaka rye National Resistance Movement NRM rikomeje kwiganza. Bwana Museveni yageze ku butegetsi bwa mbere ari umuyobozi w'inyeshyamba mu mwaka w'1986, ariko kuva icyo gihe yatsinze amatora 7. Uganda ntiyigeze ibona ihererekanyabubasha rya perezida mahoro kuva yabona ubwigenge. Ibyo rero bikomeza kugenda bivugwa mu gihugu cya Uganda. Hanyuma tukiri kuri cya kirwa cya Greenland, mbabwire ko icyo gihe hari ubwo Trump ubwe yagize ati barimo kuganira ku bukode bw'igihe kirekire, ati ubukode bukomeye cyane kandi bungana n'imyaka hafi 140. Icyo ni igihe kirekire cyane kandi atekereza ko twazemera kubishyigikira. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio nawe yari yashimye asohora itangazo rivuga ko Trump yari yagaragaje ko ashyigikiye cyane intambwe ikomeye. Ibitekerezo bishya bya Bwana Trump uyu munsi birerekana ukwivuguruza gukomeye cyane. Umunyamabanga mukuru wa Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Darren Jones aganira na BBC Breakfast yabajijwe niba uko guhindukira ku ijambo kwa Bwana Donald Trump ku masezerano y'Ubwongereza arebana n'ibirwa bya Chagos bitarimo agasuzuguro ndetse no gukoza isoni Ubwongereza, maze agira ati mu by'ukuri sinyeka ko Ubwongereza bukwiye kugira isoni cyangwa se kugira ipfunwe na gatoya. Yongeyeho ko amasezerano y'ibirwa bya Chagos yatanze ibyiringiro ku gihugu cy'Ubwongereza mu by'umutekano ku mikorere y'ikirwa n'ibiyaga biri hafi yacyo. Ati ubu ni uburyo bukwiye bwo kurengera ejo hazaza h'ikirwa kandi Ubwongereza ntibukwiye gucibwa intege n'izo mpamvu zose abandi bavuga. Diego Garcia ni kimwe mu birwa bigera kuri 60 bigize Chagos Archipelago cyangwa se British Indian Ocean Territory Biot, ahantu hanyuma Ubwongereza kandi bugikolonije kuva atandukanye n'igihugu cy'ibirwa bya Maurice mu mwaka w'1965. Hagati aho ngaho Diego Garcia ni ikirwa kiri kure cyane mu nyanja y'Ubuhinde, ni ahantu hakize ku bimera by'umwimerere n'imyaro beaches y'umucanga wera, gikikijwe n'amazi y'ubururu kandi bigererana. Iki kirwa gitegekerwa Irlanda mu Bwongereza cyabaye izingiro ry'amakimbirane y'ubutaka amaze imyaka hagati y'Ubwongereza n'ibirwa bya Île Maurice, kandi ibiganiro byongeye gusubukurwa umwaka ushize ndetse hanasinywa amasezerano hagati y'ibihugu yo gusubiza ibyo birwa. Gusa si ukubisubiza burundu kuko hasigaye ubwumvikane bwo kubikodesha. Leta y'Ubwongereza ivuga ko yamenye gukodesha iki kirwa imyaka 99, aho izajya yishyura byibuze agera kuri miliyoni 101 z'amapawundi ku mwaka. Bavuga ko ikiguzi cyose cy'amasezerano kandi kizagera kuri miliyari 3 ndetse na miliyoni 400 z'amapawundi, amafaranga asanzwe akoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Hanyuma mbabwire ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyatangaje ko cyafashe umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ko basirikare babo kandi aribo bagenzura kuva ku cyumweru tariki ya 18 Mutarama 2026. Hagati aho ngaho rero FARDC ni igisirikare cya Congo yemeje ibi mu itangazo nyuma y'uko umutwe wa M23 kandi uvuye muri mujyi kwa gatandatu. Abarwanyi bawo ubu bakaba kandi bavugwa mu gace ka Sange na Ruvungi muri metero birenga gato 10 mu majyaruguru y'uriya mujyi wa Uvira. Uwitwa Oscar Balinda ni umuvugizi wa M23 wungirije kuwa mbere yirinze kwemerera BBC aho abarwanyi b'23 bavuye muri Uvira bakambitse, yavuze ko bakiri mu rugendo. Umwe mu batuye mu mujyi wa Uvira yabwiye BBC gahuza miryango ko abantu bishimiye kongera kandi ko ninguza ingabo z'igihugu FARDC, yongeraho ariko ko kuva bahageze ati dukomeza kumva amasasu kugeza uyu munsi turacyumva amasasu. Agatangwa FARDC kandi yashinje abarwanyi b'23 ivuga ko bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda gusenya no gusahura mbere yo kuva muri Uvira. Ibyo Oscar Balinda mu kiganiro na BBC yahakanye, avuga ko ibyo bashinjaga M23 gusahura byose byerekanywe ko bigihari. Igisirikare cya leta cyavuze ko abaturage bagera kuri 20 bagaragaye mu bikorwa by'ubusahuzi ndetse no guhungabanya umutekano bamaze gufatwa kandi bakaba bazagezwa imbere y'ubutabera. Umuturage wo muri Uvira wavuganye na BBC kuwa mbere yavuze ko habayeho gusahura ku nzu za leta, ku biro by'umujyi, ku rukiko rwa gisirikare, kuri hotel yitwa Suzana y'umuntu uzwi nka Mucepe ndetse n'ahandi. Uyu muturage utifuje gutangazwa amazina yagize ati ubusahuzi muri uyu mujyi kandi bwakozwe mu byiciro bibiri. Ubwa mbere M23 basahuye hafi ati ibintu byose muri uyu mujyi, imodoka n'ibindi by'agaciro nk'uko yabivuze.
igice cya kabiri cyo gusahura cyakozwe na Wazalendo n'abaturage ku birego hagati aho ngaho kandi bishinja M23 gusahura. Oscar Barinda yabwiye BBC ati ivyo ni ukubeshya, batangiye bavuga ngo ni ingunguru z'amavuta akora imihanda, ariko ati barabyerekanye birahari kandi byose birahari, nta kintu na kimwe cyavuye. Muri iri tangazo kandi FARDC ivuga ko ikomeza ibikorwa byo guhamya ibirindiro muri ako gace ka Uvira ndetse no mu nkengero zako kugira ngo rero barusheho kandi gucunga neza umutekano w'abantu n'ibyabo. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa FARDC wa M23, avuga ko kuva Wazalendo na FARDC kandi bakwinjira muri Uvira, uyu mujyi wahindutse isibaniro ry'imirwano, ihotera n'ubusahuzi ndetse n'imvugo z'urwango. Abategetsi ku ruhande rwa leta kandi bahamagariye rubanda kwitwararika ndetse no kwirinda ibikorwa byose by'urugomo bishingiye ku bwoko. Umuturage uri muri uyu mujyi yabwiye BBC ko amashuri atarafungura, ko wenda ubutegetsi bw'igihugu kandi buhagera aribwo azafungura. Avuga ko ubucuruzi, amasoko, urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga byongera kuba ibisanzwe. Yongera ati gusa igiteye imitima ihagaze nuko dukomeza kumva amasasu avuga. Washaka kujya mu mujyi kumva amasasu aravuga, ntibyumvikana impamvu amasasu akomeza kuvuga kandi M23 itakiri muri uyu mujyi wa Uvira. Mu mpera z'umwaka ushize M23 yafashe umujyi wa Uvira. Ibintu byateye impaka cyane kuko byabaye nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro ya Washington DC hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu muhango wari uyobowe na Perezida wa Amerika Donald Trump. Nyuma y'iminsi igera kuri 5 M23 yavuze ko ibisabwe n'umuhuza Amerika yemeye kuva muri uwo mujyi, ariko ko hagomba gusigara agenzurwa n'abantu badafite aho babogamiye. Leta ya Kinshasa n'umuhuza ntibyemeye ibyo M23 yatangaje ko yavanye ingabo. Kuwa gatandatu nibwo M23 yatangaje ko ivanye umutwe w'ingabo zawo w'indorerezi wari usigaye ucunga umutekano muri Uvira, basaba ko MONUSCO yohereza ingabo kurinda uyu mujyi. Ku cyumweru mu gitondo, abarwanyi mu mitwe uzwi nka Wazalendo bahise bagaruka muri Uvira. Ku mugoroba uwo munsi, ingabo za FARDC nazo kandi zatangiye kwinjira muri uwo mujyi. Mu cyumweru gishize, umuvugizi wa leta ya Kongo yatangaje ko hateganyijwe ibiganiro bihuza abanyekongo ubwabo kugira ngo bashake amahoro. Ku rundi ruhande, ibiganiro bya RDC biteguwe n'abahuza b'ubumwe bwa Afurika mu mpera z'icyumweru gishize byakomereje i Lomé muri Togo. Ubu byitezwe ko uwo muhuza utari mushya muri iki kibazo ahuriza hamwe imihate yo kugera ku mahoro mu biganiro bishya bigamije kugera ku mahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.